asa marieta ngoro kwera ni bonaliri lakini marieta nkoriera mpisi kaliri sabiki korbonchari bonyakera ninde no mogoka seri tukoria rero asengencho muna momaite botambe abare mabumba rikorrekana abantu kana ebikondo togocharuka muna ebioto lakini rero twanyorire omogabano ito Simbarati organiziri twanyorire okogoro gaki twagokire asengencho ngoji gotara tore na ntorrekana muna chi human being. I'm so much happy, very much thankful for what has happened today. Nilipata accident, si accident, mimi niligonjeka ugonjwa tunaita tropical ulcers. Hiyo tropical ulcers nilikuja hospitali ngakaa for 2 years ngafanyiwa skin grafting reject. Baadaye ndio nilikatwa. Bila nilikatwa nimekaa almost 18 years since 2006. Baadaye after 2 yani bila tena saa hii niko na diabetes, ugonjwa wa sukari. Ugonjwa wa sukari nimeipata 2 years ago. Lakini what I'm happy ni hii mguu nimepatiwa. Ndio hii. Mguu ndio hii nimepatiwa, sasa naenda kutembea kama mwanamke subafu. Niende ufanya kazi yangu. I'm thankful to governor and I'm thankful to donors. Koruko rubo morenda bo makombi. Nchango tavie governor ya itombi yamono asogo gwanchira chidona. Chia tolete ira maguru bano togo shaini togo tara. Ina nyoreta accident yo mwaka 2021. Nali na nyoreta accident. Ngote ibali bonsi babwata abana balemafu. Gusaba ntabana na balemafu. Babalete EPDK yaitoga bosongo nyagitari. Banyare konyora maguru. Nche nagokire buna moroche. Inde smart korwege koro topaka okoguru. Inde maridadi. Natabira asante. Ngogete nsinyire no ano nogokwana. Nagokira asante yani topose timoroche tole ni uniform. Tole sumati, asante. Samarieta ngoro kusailas ondigi. Samarieta ngoro kusailas ondigi. Igona chirali tukoria rero na inche. Nacha kogokera okogoro kona pimete metinye tato ya etire. Atwabugete ngano bakora tiko o charende togateba twachira so bonge twanyorire ngane kene. So nande togateba ngabali bande bara iwo chumbe kurua baiche bwangwe gasi nengiya omugaba na gokora na ba donors ababwateranire ne gasi engiya bakorire kogera bande twanyorire okuguru tutakagirete ngane no kuguru wechibasa chinyinge lakini twanyorire omusahada igo bono togateba nga obura imbu yabore nande bono ntuchugwe korera chigasiete yokora bande twanyoreta achari chigasiete chigatigarera nchera kegera bono twanyorire device ene che tokonya topiki korwa situatigerete ya mono sana. Tane naftali omboga gongorwe kenyoro kia bumwancha gegotoka bumorenda alia constituency ya Kisauti igona bere no mogoko monene asingenje yogo choinia mangana ya yoko to amagoro nane nabe no mogoko monene asingenje umuyo minto Simbarati achira atodumire atotulire nakobwa mono intumuna balemafu nje ona ale maleto mwaka 2002 na lengo montra babwe basi lakini nganyora accident igonga nyara kobanga na tutiro kogoro kulende bono na narorire nga nonya bange baito batutira magora basingenjo ya marwira ndagocha ya US kali abanda singenjo komia awao abatu asangairekanire na bugaiga lakini omogokona no linga sabali batwa bono emesi ebuyango teba se bali batwa magoraya amoindi abaindi balia noyo minto Simba ego to sabanganya sagende okubwatesie no buya bwabo gendere kobao nande nintu no toli maegao nande konya abange erinde elio abantu baminto banyore obuya bwao. Samarieta ngoro ku Wilfred Mugaro Kerosi nkamo tonto na igure buya mono esoko pimwa magoraya iga nanya gupimu kugoro gwa serikali buno na berire miaka yonsi na menyere 29 ingote bigabana ngambu ya mono na ande tigagendere gotorigeri abakonyi korwanda onsi sara nyare
buna bono gakoibu nonyonde bwensi abwate egasi atoe naki tware gosaba ng'a omogabana oito tigagendere buna are iga mpaka kaa akore egasi yaye buna abangete monto onde tamoira biara naki totagete korwa bono mpaka gochi bosio iga monto onde taire egabana ebiara atokonye buna atokonyire twanyorire amagoro aya iga buna napimiru ngocha gocha kuoi naende nimoiraneri ng'ambu ya mono naende buna namoiraneri ng'ambu ya mono. Kwa majina naitwa Morina Arunga. Mimi ni mkaaji wa South Mugirango, Utendo location. Na mimi nachukua hii fursa kushukuru Gavana Simba Arati kwa msaada amepewa walemavu. For the first time nimeona walemavu wametambuliwa katika Kisii County, na mimi naombea gavana wetu aendelee na huyo moyo tu wa kusaidia walemavu. Na kitu kingine naweza mwambia kama ni uwezo atembee kwa hizo locations. Kuna wamama walemavu wako na watoto wamefanya mtihani wameshindwa kuenda shule. Kuna wengine wako hawana, kama wengine wajiezi, kama kuna wenye wako mpaka na hizo muscle pulse lakini hawawezi pata hata hizo taipa. Gavana, tushughulikie at least tupate kitu tatusaidia. Wengine tuko na hatuna uwezo wa kusomesha mpaka watoto wetu kabisa, lakini kukufikia inakuwa ni ngumu. Alafu mimi ningeomba county governor Kisii waache vita, watufanyie kazi. Sisi tuliwatuma, tuliwachagua watufanyie kazi. Waachane na mambo ya vita, waachane na gavana wetu kabisa. Na tunashukuru sana kwa miguu zenye gavana ametuletea hapa. Tunamwombea maisha mema.